Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, Mahmoud Ali Youssouf, prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de président de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement d'un État membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Qu'Allah m'aide. Merci. مسكينكو وغبال آدميقا إلى ما قدريو يفككر وقادي إيمان ما قد تقديو كاقوال مسكينكو وغبال آدميقا إلى ما قدريو يفككر وقادي قادر وينو قرتكو سرين ونقاب كاتكو قادر الكين دفتكو كوكو خيرين يا قرين مو قادر وينو قرتكو سرين إسماعيل أبو قريب